kajingkan mau burom ya ureu krau bat umelung bapau nam karihasi umelung susutam kador baris nongkong wang hakakat pratarik umna bakat arus nam arajar arusau kalayo ban penkut ya kajing ya lagai football ususutam memorial trophy arajar arusau kabalas dang nadukan nyaw dari umna bakat arus nam arajar arusau hakong wang village playground hakan ikasni kakat pratarik umna bakat arus nam arajar arusau laidon lang da iba isbat tham upersakseu jong umelung susutam kum uchifkas ban iba Anthony Kongwang unang ruway bapau nam jong karikasi kum special guest hakan ikasni nalor ka final football hapadeng ka embah lang FC Persia ka Parama FC hakaba ka embah lang kalayo ya ka namjob da ka pelim ya ka Parama FC dan riu la kawai dan rusibon kijing yala kai kum kajing tho ese bat putri writing competition haka football ka embah lang kalalong kalado bat raya ka song pisa ka balong khasan hajar tengka rengkat bakat trofi kad baka Parama FC kabala syara maka final kalay ora ka song pisa ka balong sipo hajar tengka haka poetry writing competition Valerie Lamin naka school Saint Dominic Savio Higher Secondary School Maukhar silong ila job ya ka first prize hakaba ila ora ya ka momentu rengkat baka song pisa kabalong lahajar tengka habab hai par ka essay writing competition Michael Rangsai naka school right Muker Tila Secondary School Umsim ila job ya ka kerdan beningkong hakaba ila ora ya ka momentu rengkat baka song pisa kabalong lahajar tengka. This certificate is proudly present to Valerie Lamin from Saint Dominic Savio High Secondary School, Shillong, Maukhar, Shillong. Ingin alang kanyang kapti yai Valerie. Bangan pentruk sa kaptian kapak pengkut susukan for securing first prize in the poetry writing competition held on December 14, 2024 at St. Peter's RCLP School Kongwang, organized by Darbarsnong Kongwang, Khas Hill District, in remembrance of the 84th death anniversary of Susutam, presented on this day, 18 December 2024. Tidonbok Kongwang Headman, J. Kongwang Secretary. Tehak na kapor nga khot sa yaiwe irerang ba iban ay kini kinang job ya ka poetry ita ide Babu GH Lamin. Alang kanyang kapti ya baro kinapasan. Ano yang idan ka certificate hilayo iya kini ka momento. Kabas nga tenat kikantin kabas nga tenat. Kapasa ikan mau sih bad ya kapisa kabalai hajar tengka. Bisa sisin yang takti na kapta kini kinang job bad ya kaslang hibara kawai. Ibawan baar ha kathok poetry ita idai hun I deka khong binan. Hun I deka khong binan. Ini yo arhajar tengka haga kedan ka baar but ide na ka school khasi penar dauki hai sana but ninyo amta sa ibawan balai ide Angelina Poti na ka school Umsim. Karaj Mukar Tila ini ya ka menguncu ka basang pun bat ya ka pisah ka basi hajar tingkat. Nah, kublai si bundu. Ini guys ikan tian yang kani ka menguncu ki angkum ni. Certificate of appreciation. This certificate is proudly presented to Michael Rangsai. Michel Rangsai from Rajmukartala Secondary School, Umsim.
for securing first prize in the essay writing competition held on December 14, 2024 at St. Peter RCLP School, Kongwang, organized by Darbar Snong Kongwang, Eskasi Hill District, in remembrance of the 84th death anniversary of Usosotam, presented on this day, 18 December 2024. Tidon Bok Kongwang Headman, J. Kongwang Secretary. Dengan partisipan ya emission rensai Bainuan Sekmat. Ini yo ya akan membentuk bat ya akan bisa pasana. Woi Arlai, ya sekoi woi Arlai. Tah. Hai biang sana. Kuplay tah. Nanam pulesu nasihat kerteng bawan baar kita ada sapi bandri lamin na kaskul Hasib Penar Secondary School Dauki ini rio keju ke mementos bat kepisa kaba ar hajar tingkah. Pasana yoi. Pasana. Tah. Ya. Jangka Raj Mukartila Secondary School Omsien. Ini yo keju ke membentuk bat si hajar tingkah kepisah agak kedam ke balai. Pasana. Tah, sekoi. Tah. Hadin kene badat ki player ngidon saging al sobaya referee jong kene ka tournament na sobaya ir ba indon pahajan secretary jong ka tournament referee jong ka tournament ba sobha bandon pahajan nagta jing ai buram jani